Pozdrav svima! U ovom video snimku ću vam predstaviti bežični audio predajnik i prijemnik iz kompanije Monitor Audio. Ovi uređaji vam omogućavaju lak bežični prenos zvuka. Namenjeni su za prenos nekompresovanog zvuka bez gubitka na kvalitetu. Ovaj predajnik i prijemnik su odlično rešenje ukoliko želite bežično da povežete pojačalo sa aktivnim vuferom, a takođe možete bežično povezati i bilo koji aktivni zvučnik sa izvorom zvuka. Po specifikaciji, razdaljina između predajnika i prijemnika može biti i do 15 metara. Ono što se nam u praksi pokazalo je da ako su baš blizu, rade super, međutim ako su u velikoj sobi daleko jedan od drugog, postoji mogućnost da se prekida zvuk. Savetuje se da u blizini predajnika i prijemnika ne držite druge uređaje koji imaju bežične tehnologije kao što su Wi-Fi ruteri ili bežični telefoni kako bi izbegli smetnje. Takođe, izbegavajte da se na putu između predajnika i prijemnika nalazi krupniji nameštaj, metalna vrata ili zid. I prijemnik i predajnik imaju cinch konektore za prenos zvuka kao i DC konektore za povezivanje sa napajanjem. Predajnik i prijemnik se kupuju odvojeno, pa ukoliko imate potrebe možete kupiti više prijemnika i tako umrežiti više vaših uređaja. Ukoliko imate nekih pitanja, slobodno nam pišite ili nas pozovite. Proizvode možete kupiti putem našeg sajta www.avmarket.rs i ne zaboravite like i follow. Veliki pozdrav do sledećih druženja!